ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯍꯣꯌꯦꯂꯥꯟ ꯄꯥꯎ ꯄꯥꯎꯁꯤꯗ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯗꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯁꯥꯕ ꯔꯣꯀꯦꯠ ꯅꯣꯡꯊꯛꯇ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯗꯧꯔꯤ ꯅꯤꯡꯕꯨ ꯅꯤꯡꯂꯕꯗꯤ ꯊꯣꯛꯑꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏ ꯍꯣꯠꯅꯕꯕꯨ ꯂꯦꯞꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯇꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛꯄꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯃꯅꯤꯡ ꯍꯟꯊꯗꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜ ꯊꯧꯒꯠꯄꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯆꯪꯕ ꯁꯦꯜ ꯄꯪꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯇꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯂꯗꯅ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ BAC ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯁꯦꯃꯤꯁꯇꯔ ꯇꯝꯂꯤꯕ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯀꯣꯟꯖꯦꯡꯕꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 18 ꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯟꯖꯦꯡꯕꯝ ꯖꯁꯇꯤꯁꯅ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯪꯅ ꯁꯒꯠꯂꯛꯄ ꯔꯣꯀꯦꯠ ꯑꯃ ꯅꯣꯡꯊꯛꯇ ꯃꯤꯇꯔ 900 ꯂꯣꯝ ꯁꯥꯅ ꯀꯥꯞꯈꯠꯅꯕ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯟꯖꯦꯡꯕꯝ ꯗꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣꯟꯖꯦꯡꯕꯝ ꯑꯣꯡꯕꯤ ꯔꯟꯖꯅꯥꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯊꯟꯇ ꯌꯥꯎꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯀꯣꯛꯍꯟ ꯂꯩꯍꯟꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛ क्लास 1 8 फाव चुचामपुरगी सेंट जोसेफ स्कूल तमलखी अदुगा क्लास 9 अमदी 10 न्यू मॉडल स्कूल मोइरांग तमलकपगा अदुगा 11 अमदी 12 क्लास सिंगना चुचामपुरगी डॉन बॉस्को स्कूल तमलखिबनी अपोकबो मपा पालागी इसै सकपनी अदुगा अपोकपी ममाना सुरचामपुर कैथेलदा असानबा युम अमद लैरगा मना मसिंगी दुकान फमनी मांगना था मरुंगी ममांगदगी सरकप रॉकेट अमा नोंथक्ता कापखतुना संगेंग तौगदौरे हाइबा ताबदगी पाउसियेसना माकी मानाकता सतन उनरुबदा मांगना हाय अंगांग ओइरिंगैदगी रॉकेट साबा यामना पमलखी हौजिक फावद लाइरिक तमना तमना रॉकेट साबगी मरमदा थिजिनदुना लाखि हाइरि अंगांग ओइरिंगैदगी निंगलकपो वखल माय पगननबा लेपतना होनरकपगी ममांग थागी मंगादा मांगना था मसंगना सरकपा अमुबा मसुम ब्लू मसुगी रॉकेट अमा माकी मोइरांग कॉलेज की कैंपस मनुंगदा माइरोइसिंग अमदि ओजासिंगी ममांगदा थागतुना संगेंग तौख्रे हाइरि अहम रॉकेट अदु नोंथक्ता मीटर 100 दमक साना अदुबु लाइबक थीबदी लैमाइदगी नोंथक्ता यौहनिंगबा मीटर मसिंग यौदना लमखांगदगी अमुक हना लैमाइदे तारखी हाइरि मसिगी मरमना रॉकेट अदुदा सॉलिड फ्यूल सिजनदुना कपखलकप मतमदा रॉकेट की सरुकता माइरिदगी मैसाना मरम ओइदुनानि हाइरि अदुमैना हंदक अनिसुबु ओइना कापखतुना संगेंग तौनब सेम सारिबा रॉकेट असिदि फीट 3 सांगनी रॉकेट असिगी मचुना अमुबु ओइगनी नोंथक्ता मीटर 900 लोम हाइबदी किलोमीटर अमरोम वांगना कापखतनबा टारगेट तौरि हाइरि अनिसुबो रॉकेट असिदि GPS फैसिलिटी अमदि वीडियो ट्रांसमीटर सु यौहनगनी रॉकेट असि वायरलेस रिमोट कंट्रोल डिवाइस अमा सिजनरगा कंट्रोल रिकॉर्ड तौबग लोइनना लैमाइदगी नोंथक्ता कापखतपा मतमदा असोय अंगाम यौहनदनाबा होनगनी हौजि कापखतकदरिबा रॉकेट असि साबा पुंगलोय लोइरे अदुबु रॉकेट की मसादा हापसिनगदबा GPS अमदि वीडियो ट्रांसमीटर अमा मपानगी सेनखिबदगी यौरकप ngairi पोलम अनिसि हेक थुंगलबगा अथुबा मतमदा मियाम येंगहंदुना मोइरांग कॉलेज की कैंपस मनुंगदगी कापखतकनी हाइरि अदुगा रॉकेट असिना पाइखतकदबा अरापा अदु यौरबा मतुंग अमुक हना लैमाइदा तारकपा मतमदा अमुबा मसुगी पैराशूट अमा सिजनदुना तपना तपना ताहलकनी लोइनना हौजु फावबदा रॉकेट असी साबदा लुपा 10,000 गी मथक्ता संख्रे हाइरई हाइनसु पाउसना फोंदोरकली मखासा थरकपोइन नहारोलगी थौदांग पॉक्सीदा फुंबा पाउ खरमु मयामना थमजगे अहानबदा आसामना गैंग रेप की एक्विस अमा पुलिसना नोंमैना काखरे ngasi sagol sunumita sahi nauriba nupi masa amabu gang rap ta senaba miyama police custody dagi nanthokuna senana bohona bada police na nongmena kapre hau kibini to kaba numiki numidang da laikhitraba एक्विस asi yauna miyo ani sangduna nupi ama gang rap tawkibaga mari lainana police na fakhibani faraba miyo sina gang rap ki thawung adubu namkiba mobile phone adu losinduna thamlamle haibadu madugi recover tawnaba sakki adumapu dolmara Manipur टी गार्डन यौरकपदे एक्विस अदुना महाकना मोबाइल लोसिनदुना थमलम्मी हाइरिबा मफम अदु ताकपगा लोइनना खंगहौदना पुलिस पर्सनल अमदगी नुमै मुन्ननबा पुलिस टीम अदु तमना नुमै कापसिनदुना मफमदुरगी नानथोक्तुना सिननबा होनखि खुदक्ता अतोप पुलिस ऑफिसर अमने एक्विस अदु कंट्रोल तौनबा होनबदा नुमै कापखि मदुरे एक्विस अदुगी ये थंगबा खुजेंगना नुमैना पांदुना सोखि लोइनना कौतराजार सर्विस हॉस्पिटल पुखतुना लायेंगली हाइने एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SS पनेशोना फोंदोखरे अमरोमदा विक्टिम अदुगी अपोक मपाना कौतराजार पुलिस स्टेशन FIR अमा लॉन्च तौरखरे FIR अदुगी मतुंगिना हौखिबा निथोकाबा नुमिकी नुमिदांगदा विक्टिम असिना दोलमारा विलेज दा ग्रोसरी अमदगी पोसै लैरुरगा हलकपदा मखोय ओहम संगदुना फारबा मतुंग गैंग रेप अदु सथखिबनि हाइनेसु पाउसना मखाताना फोंदोरकली अतोप पावमना राजस्थान जवानमा ISI गी नुपी एजेंट मना होनी ट्रेफ तौरगा अरोनब इपाव पिथोलंबगा मरी लैनना फारे हाइरि राजस्थान आर्मी जवान अमबु
ISI gi nupi agent amana honi trap tawraga aron bi pausing pithoklamga mari lenana phare haina official report amagi matung ina phongdurakli Pakistan gi ISI gi agent oibi nupi amada aron athuki oiba pausing pithoklamba Indian Army gi personnel adu Pradip Kawa Army jawan amani mak yamna sensitive oidiba Jodhpur regiment posting taduna lebani Pakistan gi ISI gi nupi agent asiga Facebook gi kuthangda contact tawnakhibani military ga mari lainana arun athuki oiba pau kaya Pakistan gi ISI agent oiribi nupi aduda pithoramani Rajasthan police na mahak thangjanamita falkre police ki mekedi gi hairibana Pradip Kumar hairiba Indian Army gi jawan asina arun athuki oiba pau singadu Pakistan pithoramki Pakistani ISI agent adu Sadam Kawi Madhya Pradesh ta lai hairi Indian Army gi jawan adu damhana luhongani haina namthak tawraga arun athuki oiba document kaya ma pina ba taksilakibani ISI gi agent nupi aduna di Pradip Kumar mahak Bengaluru da leiba company amada thabak tawi hairi Pradip Kumar nupi aduna luhongani haina thajaba piraga army jawan aduna army gi maru oibi pausing loan pikhi hairi Haujik Thoudok adugi matangna thijin humjin begi thabak sathaba haukre Pradip Kumar bu phakalaba matung wangpang tawkiba matamda Pakistani ISI agent oibi sadam haibi nupi aduda army gi maru oibi pau kya pithokre haiba khangmangamle hainasu pau sina makhatana sa phongdorakli pau silusilak poina hauji Russia amasum Ukraine ani gi marakta thokliba conflict gi matangna myamda update pizage Russian forces na Donbas region na Ukraine na pairiba city ani da akan be attack satakre Russian forces na tha ahumgi lana dugi hauji ahenba pandamadu oirakraba Donbas region da leiriba Ukraine na paiba city ani da akan be attack satakre maduna maram oiduna lalakta leiriba misam singitama aroiba maroiba nan thoktuna sinanabagi lambi edu thingjin khiba yabi akiba leire Ukraine gi konung Kiev natragana leba sigi ani subu khwaidigi sawba hauji Russia na separatist singidama Moscow na sakuliba nongpok thangba province ani na sawa Donbas pu mapung fara loksinanaba hotnari haina susana laiba ki paksi da report tawri masum karigumba region adu Russia gi khuta tarabadi Luhansk province pumba adu maruiba Kremlin war gi panama ma oriba Russia gi makhada leragani Lisi sinsta province ta police na punna phumpham singda phumlaba asi ba haksang sing khomjeli Luhansk regional governor Serhiye Gaidena Miyoi Marom district amada fungrari Saibiro Don Stadagi Tokinaba Maruiba Lambia do artillery cell capsula credo humanitarians Tengbang de Housik Sulakli Aiko Gilan mi machine the Gira sent troops in the machine yam Helihana Ukraine President Zelensky Naki supply singamasumi evacuation singi asobo mayol moirakraba Ukraine paiba Donbas city ama oiriba Perkropsada misalamana buildings sing ati akai thuan kreamasum railway track ama thadakre Russia na khathangba Ukraine su attack tawki maduda misama masiki yumkhra ati akai thokre missile singna industrial facility ama thuakre Ukraine gi mahimarong amasum numilai thau mahoksana export tawba khathangba Ukraine gi jahasing Moscow na thikre maduna malem gi mamal singwa kharankre Paksana saktang thokpadagi thingnaba grain singmasu fertilizer export singda thingliba du lokthoknaba leba ani eduda ngarang Africans unions na apil tawkhre hainasu pausna makhatana su phongdorakli thokliba chinja ki crisis asidi western sanctions singa duna thokwan mani haina Russia na maral sikre sana ba chinja puba jaha singa du Ukraine thadoktuna satkhinabagi damak Russia na humanitarian corridor ama pinaba thorang toki adubu madugi mohta sanction sing adu laukhthokiba pami haina Russia na ngara yumsikhisu numita haki senior United Nations official ama fertilizers export sing amuk hingat hananabagi khananaba numit kharanigi manungda Moscow da lakadori haina supali adu haujiku inadi mya paus matang se lusinjarage amasum pathoksa gi besorki plan ke bi yawrs mamnanga pigani amasum matam gi marubi paus mya punanga minasi and thank you